Konke lokhu akufuneki endlini yomuntu osindisiwe longumzalwane. Lokhu akufuneki lokhu endlini yomuntu ongumzalwane. Nangabe ufuna kuhlobisa ngenja, kufuna ukuthi uyithenge inja ibe khona iphile uyifuye. Kungabi nesiteju senja. Nangabe ufuna kuba nendlovu, indlovu ungaya epark yetilwane uyoyibona khona, okanye ungayifuya iphile kungabi isiteju. Endzabeni mafruit akufuneki lawa yabona lokhu mango, banana, lipiyeri, lokhu likotapeni, bese lokhu lehabhula, ma-grapes. So kufuna tinto letinje, i-artificial le stage sema-fruit awafuneki endlini yemuntu osindisiwe ongumzalwane. Uyakukhipha lokhu ukulahle. Ma-fruit ungathenga ama-fruit laphilako, ladliwako, noma lowalimile engadini yakho, kube ngiwo lohlobisa ngawo endlini. Nawuva indlala uyahamba uyothatha l-fruit uyalidla, hayi leli. And then lawa ma-bloom laso lama-artificial akafuneki. Funa ube nema-bloom laphilako, lo utowanisela